reka tubahe ikaze mwese aho muri hagiye hatandukanye impande nke z'u Rwanda hamwe n'umujyi wa Kigali, aho muri hose tubifurije ikaze no kugubwa neza. Iyi ni Perfect TV. Icyo usabwa ni ukora subscribe, like, share na comment, ubundi ukajya ubona byinshi bigiye bitandukanye Perfect TV tugutegurira. Nitwa Rusanga David. Akenshi inkuru nyinshi ziguca mu matwi zigiye zitandukanye, hari izo wakira vuba, hari n'izo bikugora kwakira. Akenshi zikugora kwakira aba ari urupfu cyangwa se ibindi bintu utari uzi ko bishobora kuba, naho izo wakira vuba ni nk'iz'ibyishimo, iz'inkuru nziza n'ibindi bigiye bitandukanye byiza. Kuri uyu munsi rero, ukwezi dushoje kwa munani n'uku kwa cyenda dutangiye, harimo inkuru ngiye kwibandaho abantu benshi byagoye kandi byananiye kwakira, na n'ubu hari abatarazakira neza. Mu kwezi kwa munani gushize hatangajwe inkuru y'uko Minisitiri Joseph Habineza, benshi bamenye nka Joe Habineza, yabaye Minisitiri wa Siporo n'Umuco. Yari inshuti n'urubyiruko kandi ni inshuti n'abantu baba muri entertainment, muri showbiz. Yitabye Imana mu bitaro byo muri Kenya kubera uburwayi. Gusa benshi iyi nkuru ntabwo bayakiriye, byarabagoye kujya naho haba umuhango wo kumushyingura, benshi batarabyakira. Tariki 2 z'ukwezi kwa cyenda mwaka wa 2021 naho hatangajwe indi nkuru n'ubu itarakirwa na benshi. Abandi bakugenda bayakira ariko nta kundi. Iyi nkuru niyo witwa Tuyishime Joshua, benshi bamenye nka Jay Polly, benshi bamumenyeye muri Tough Gang, benshi bamenye byinshi bigiye bitandukanye kuri Jay Polly. Gusa uyu Tuyishime Joshua yavutse mu mwaka w'1988, avukira i Nyamasheke. Amashuri yisumbuye ya secondaire yayize kuri Eto Kicukiro mu mwaka wa 2004 na 2003. Nk'uko biganye kandi wari umuzi neza, n'ubu nawe yabaye umusitari bita Pat Cop cyangwa se Rukundo Patrick. Yabyanditse ku rubuga rwe rwa Instagram, arandika ati: bijya gutangira twigaga Eto Kicukiro, wakundaga indirimbo za Sean Paul kandi ukunda gukina basket. Ukuntu wakundaga kubyina izi ndirimbo za Sean Paul n'ukuntu wakundaga kuziririmba, ubanza ariho havuye Jay Polly. Twese rero twisanze mu mihanda dushaka guteza imbere iyi njyana ya hip hop. Nk'uko nyine yiyitaga ko ari umwami wa hip hop, akita Kabaka, akita n'ibintu byinshi bigiye n'andi mazina menshi agiye atandukanye. Iyi njyana ya hip hop itari imenyerewe mu Rwanda, yari imenyerewe mu bihugu by'amahanga, cyane cyane muri Amerika. Yageze mu Rwanda, Jay Polly nawe yabigizemo uruhare. Tuyishime Joshua yajoyininze itsinda rya Tough Gang, barakora nta n'umwe utayize uririmba Tough Gang. Baririmba indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye, harimo Imbohe zabo turi bo n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye, zabaga zirimo message kandi zinavuga ko ubuzima bw'abantu bo ku muhanda n'ubuzima bw'abantu b'urubyiruko babayeho nabi, bakishakisha kandi bashaka kugera kure. Iyi njyana nubwo yafatwaga nk'iy'ibirara, ariko barakomeje barayikora. Tough Gang igeze aho ngaho iratandukana na Jay Polly yabarizwagamo, nawe akora ukwe. Jay Polly akiva muri Tough Gang yaciye henshi hagiye hatandukanye, gusa yongeye kumenyekana cyane muri label ya The Main yari iyobowe n'uwitwa Bad Rama. Yakoreyemo indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye, ateguramo ibitaramo byinshi bigiye bitandukanye. Jay Polly yararirimbye, indirimbo ze ziraririmbwa na benshi, barazikunda kubera message zari zirimo. Jay Polly Kabaka, umwami wa hip hop nk'uko yajyaga abivuga, arakundwa cyane, arongera arakundwa, arongera araririmbwa. Uyu Jay Polly muri The Main yagiriyemo ibihe byiza. Yateguriyemo igitaramo cyabereye Dubai giheruka umwaka wa 2020 n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye muri The Main. Jay Polly yasinyanye contract n'ibigo bikomeye cyane yamamarije. Jay Polly yaravuzwe. Jay Polly avuze ko yari umwe mu basitari bakomeye, ntabwo waba ubeshye. Gusa nanone yavuzweho byinshi bibi by'imyitwarire itari myiza, itanahwitse cyane kuri Jay Polly. Jay Polly yakubise umugore, binamuviramo gufungwa, arabihanirwa. Nyuma aza kuza kuririmba
anasohotse muri gereza aririmba agira ati I'm coming home, kandi sinzongera gusubira mu makosa nk'aya ngaya yangaragayeho. Ibi ntabwo byatinze cyane kuko mu mwaka w'ibihumbi 2021 yegereza yongeye gufatirwa mu makosa akomeye cyane, aho yashinjwaga we n'abandi bantu 11 ibiyobyabwenge, atabwa muri yombi n'inzego z'umutekano z'u Rwanda. Yakomeje gukurikiranwa n'inzego z'umutekano z'u Rwanda. Tariki ya 1 ukwezi kwa 9 nibwo yari kwitabira urukiko ngo rumuburanishe ku byaha aregwa. Yararwitabye maze rwanzura ko ubuyobozi bwabo bukuru bwanzura ko Jay Polly atari buburanishwe tariki ya 1 ukwezi kwa 9, ahubwo ari buburanishwe tariki ya 2 ukwezi kwa 9. Yashubijweho yari afungiye Mageragere muri gereza ya Kigali. Ubundi indi nkuru iza kuza kugaragara inavugwa ko ajyanywe mu bitaro ari indembe kubera ibiyoga by'inkorano yanywewe n'abandi bagororwa 3. Inkuru yo kugaragara kumvikana mu matwi y'Abanyarwanda yananze kwakirwa, byaguye abantu benshi kwakirwa, nuko Jay Polly Tuyishime Joshua yavuye mu mwuka akita